我婚姻呢，你呢度貴貴地。冇講翻眼嚟啊！講真翻嚟，我心咪嬲啊！我要嘢。係啊，我隻啖，我鬧完你，我個心好痛。我唔捨得你啊！我成日發脾氣有啲你話唔嚟，我好嬲啊！你話我，你個心情唔好啊嘛，你個心情好亂。我真係今日好擔心你唔嚟嘅。咩成個家啲全部嘢要俾晒你，咁我唔係收你錢啊嘛，收你錢就話要計較錢啊嘛。Ini pengantaran terakhir barang-barang Nyonya dibawa ke panti jompo. Barang-barang Nyonya yang tidak boleh dibuang oleh Nyonya terpaksa dibawa ke panti jompo, dan ini nanti akan dibawa ke gudang ya teman-teman. Terpaksa nyewa sebulan $500 itu. Jadi di rumah Nyonya udah kosong dan sudah dibawa ke panti jompo semua karena rumah akan diserahkan ke pemilik rumahnya. Barang Nyonya yang tidak boleh dibuang akan ditaruh di gudang penyimpanan, disewa sebulan $500. Tâm nó cho hơi tèo cho là Có liền lỗi gì hả? Đi chúng tôi đi có một căn đấy rồi. Đi hay xịt gì vậy? có lần một lần hát đó sắp tới giờ tôi về tận thấy đi tù kìa đơn con cầm được cái hầm bằng tôi đi đeo thử không biết nào thôi đi thôi hỏi ngon nhiều mày tôi yêu錢 mày ngồi mày đi 係啊，真係咧都要用錢啫嘛。最正嘅。呢個俾呢個啦。呢日我婚姻呢，你呢度貴貴地。冇講翻眼嚟啊！講真翻嚟，我心咪嬲啊！我要點啫？我嬲啊捐，嬲少捐嘛。我人又約咗啲時間，你同我改咗，我諗住你仲有2個月㗎嘛。嗱，如果做2個月你冇錢啊嘛，佢要啲日俾 income 俾你啲日啊，業主咧，所以我啲日咧帶你屋企先，我未炒，我要帶你喺屋企啲日啊，帶你出街。你要見面個業主啊，業主要俾你 income 啊，啲日啊。如果多2個月咧，你冇咩錢㗎嘛，係咪？係啦。我唔理啊，我唔佢計幾多我就俾幾多，我唔出聲唔理佢。費事啊啱。哎呀，好麻煩，我唔搞咗佢掂啊！或者你走咗冇人同我唔係呢度安全啲。如果你喺嗰度，我都好驚㗎。我哋都喺嗰度咧唔係幾好啊，而家似，因為咧嗰個男人咧，嘴係你嘛，所以咧你個仔叫快啲落入嚟人哋咧揾唔到個仔咧，揾個媽咪咯佢，所以咧
帶你整啲酒咧安全啲，知唔知？所以冇人咁多，最好我哋就咩酒我酒最好㗎啦。啊，梗係啦。係，嗰個唔得，我都琴日都係我旺提嗰度瞓覺啦，喺公司瞓覺啊。我唔你個問題啊？係啊，我好俾翻幾錢你㗎？唔使啦，我自己俾。我想話，我嗰日想同你講，你喺嗰度瞓多幾日唔緊要，我俾翻錢啊咁樣啊嘛。唔使啦，唔使啦，但係我俾，唔使啦，唔使啦。我個人咧，我都係脾氣唔好，但係我又唔計較啲銀紙嘅。點解咧？因為啲錢你人人使啊嘛，即係有時講人啲説話啱與唔啱，我都唔嬲嘅，我又唔怪人嘅。但係佢啲人唔係㗎，獨口獨面㗎喎，好得，我嬲咗我又都大隻眼啫。但係全部都係佢搞掂嘅，冇漏佢啦。碌個頭先咪碌大隻眼頭，我又碌大隻眼啦。我唔識碌㗎，我真係你揾隻眼突住我咪死，我突咗翻你。如果小冠冇過嚟，我哋兩個搞唔掂啦。佢都好有心啦，全部都係佢搞掂。佢又知道你搞唔掂，但係佢又掌惡鬧人啊！佢個脾氣係咁㗎啦。一陣間又冇事係真嘅，佢心地其實咧，小冠好錫你。如果佢唔錫你，唔理你哋啦。我話俾你知啊，佢係想招最大，鬧咗人咧就即係脾氣發咗出嚟就要發先得，但係咧佢人又冇毒嘅。係咯，如果佢唔錫你咧，佢唔理你啦㗎。係啊，所以如果係冇嬲起上嚟啊，如果係一唔講話依家老早已經嬲咗啦。人佢係慢嘅，人哋話人讚下佢又鬧人，叫話佢做咩？乜嘢唔關我事。所以你咁樣咧，人哋又唔敢同你講嘢㗎啦。係咯，佢你唔使出聲咯。但係咧，佢係咁衰喎。死辛苦都要嚟幫我。啊，幾辛苦都要嚟。係咯，所以好有心咯。佢錫你，其實佢錫你。但你又唔怪得佢喎。哇，咁鬼多！食幾多？啊，凍啫。食幾多啦？一隻。食幾多都好。你唔識分唔得噶嘛？你有冇知？唔識分唔得噶嘛？你係你叫噶嘛？呢啲係咪？太凍啊！係呢度冇得轉熱噶嘛？少分。我唔食住啊！食少少啦，少啦。所以咁聽日我嚟啦。聽我，你唔開心，我係人咧唔開心，所以你要開心啲。你如果你諗唔開心咧，要企達咧，我呢度安全啲，喺嗰度而家都唔安全啦嚇。揾你個仔揾唔多，你個仔揾你，所以呢度好好噶啦。所以唔好諗嗰度噶啦，嗬！你唔好諗嗰度 OK 噶啦。我梗唔會，我喺眾人面前，我梗係唔會唔開，我唔開心啫，我梗唔會得罪佢啊！咁笨嘅，咁有嘢發脾氣嘅嘢，只有冇這樣啊嘛。開手啦，嗬！開手啦，咁夜7點幾。係啊！我啲出嚟。你啲如果個虎帶翻上嚟，你就走啦。唔得，帶唔到你用。淡唔淡啊？唔知喎。嚇，淡唔淡啊？唔淡啊？冇淡啊，有啊。你要慢慢插啊！你呢度有槍子，你要寫呢個咩嚟㗎？個個都有啦。你慢慢睇下，呢度有槍子啊嘛。好啦。
Ngoy chào ngoy mà xịt vậy. Ai à? À, ngon. Chết tầm. Ừ. Tôi lão giờ này tôi sống vô cùng. Không chết đó này. Tôi chờ nhau con về. Dạ. Ở trên sang chậu mà tôi muốn cho nhóm mà. Cái tâm đây đi chậu cho nó buồn cười tôi chỉ kêu cho nhóm. Đi nghe tôi trong nhau chụp lại là nó đi chụp lại cái là nó chủ đạo cho câu tim muốn tay lên phần ok cái là Thôi đây là triệu kinh. Nếu có thể vào phong đi cái tầng ở chờ nào ta bắn chạy ở trong phát thì nó kèm rồi. Hà rồi cái tiếng đồng hồ với ca hồ cũng đại xe nó. Tan thầy khơi dầu ít co hồ rồi co xăm hồ mà con quay khỏi hả đó. Rồi đi vào rèn có hố đâu. Muốn đi vào đi có xăm chẳng hổ mà đi có xăm chẳng hổ luôn. Con mà hổ tâm đi mình đi. Ngon đi tu lệ ngon đi tiếng chu lệ yêu tay lại chú thoại cái là là cho nên là phải là chụp phản á. Đi cho cái anh sẽ là cái gì không thông pas好難做嚟就冇人發脾氣啊。係啊，好啦，拜拜啦，我要走嚇。拜拜。Tuh fotonya nyonya apa? Có gì nhiều tao có cảm xăm anh à? Nhiều loh ya aku kalau. Iya kalau teman-teman ini tuh hari terakhir aku. Nih pemandangan terakhir daerah Tunmun, tempat si nyonya cantik. Bye bye. Hari ini aku pulang ya teman-teman, tapi aku mau ngejemput nyonya dulu pulang ke rumah. Hari terakhir nyonya juga ada di rumah karena nyonya mau menyerahkan kunci ke yang punya kontrakan. Mungkin nanti nyonya dibawa pulang oleh keponakannya ke panti jompo. Saya cuma ngejemputnya doang, bawa pulang ke rumah, dan setelah itu mungkin keponakannya yang akan membawa nyonya ke panti jompo ya teman-teman. Nih pemandangan bawah rumah, ini di kamar aku ya teman-teman. Pemandangannya di kamar aku ini indah sekali. Kamarnya nyonya, rumahnya nyonya di sini. Pemandangannya sangat indah di pagi hari. Wah, Masya Allah, Subhanallah. Pemandangan yang sangat menyejukkan di pagi hari ini teman-teman. Aku akan terbang sekitar jam 9 malam. Jadi aku ke bandara nanti sekitar jam 2 ke bandara. Sampai di Lampung besok siang sekitar jam 2 ya teman-teman. Nih pemandangan bawah rumahnya nyonya. Ini udah kosong kamarnya. Ini ya teman-teman. Sudah tidak ada barang. Tinggal satu lagi harta karunnya nyonya. Ini akan dibawa keponakannya mungkin ke panti jompo. Ini terakhir barang berharga di dalamnya punya si nyonya. Nah teman-teman, kayak gini udah kosong plong. Udah kosong, ini tinggal sisa, ini akan dibuang semua terakhir itu. Nah seperti ini keadaan rumah nyonya sekarang. Oke. Sudah pada kosong ya teman-teman, sudah nggak ada apa-apa. Alhamdulillah tiba waktunya. Jadi ada terjadi sesuatu juga kemarin, itu ada hikmahnya juga dibalik aku ketakutan ya teman-teman. Dan kalau di saat nyonya aku sedih, teringat rumah ini, dia nggak betah di panti jompo karena kejadian kemarin. Saya selalu menguatkan itu sebagai senjata aku ya teman-teman. Aku bilang, kamu tuh lebih aman tinggal di panti jompo. Kamu tahu kan anakmu dicari orang,
anak dan mantumu dicari orang. Kalau anak mantumu nggak ketemu, kamu tetap di sini, sedangkan anak mantumu menggunakan alamat rumahmu di sini. Anak mantumu nggak ketemu, ya kamu yang dicari, kamu yang jadi sasaran. Jadi itu lebih bagus, kamu tinggal di panti jompo itu lebih aman, keselamatanmu lebih terjamin di sana. Jadi nggak usah ingat-ingat rumah ini lagi, karena selalu sedih ingat rumah ini ya teman-teman. Ya di balik kemarin, pertengkaran kemarin tuh juga ada hikmah. Bertengkar hebat karena gara-gara hutangnya anaknya, dan menyangkut pautkan keponakannya, dan si nyonya ngebela anaknya dan memukul si keponakannya, dipukul ya keponakannya. Pokoknya berantem hebat lah ya teman-teman. Tapi sampai detik ini keponakannya tetap ngebantu urusan nyonya rumah ini ya. Kalau keponakannya yang nggak ngebantu, mungkin saya tidak tahu seperti apakah akan lebih kacau, karena anak dua-duanya nggak ngurus ya teman-teman. Alhamdulillah, walaupun keponakannya difitnah, dimarahin, dipukul sama si nyonya pakai tongkat, diusir, tapi keponakannya tetap ngebantu. Mungkin ya keponakannya berhati mulia lah, berhati emas. Walaupun dia marah itu karena nyonya banyak ngeyel, nyonya keras kepala. Jadi keponakannya itu kesabarannya setipis tisu, tapi hatinya itu sangat mulia. Walaupun dia digitukan sama si nyonya, tetap dibantu sampai selesai urusannya. Cái này vẫn sẵn kịp cấm mà để cho mình cẩu. Cái phân vào trồng xin là tặng trả xin mình cẩu. Cái mấy à? Sang à? Con thằng con thằng này sai. Con thằng con thằng này sai. Con chăm xin. Mà đi qua. Xích bánh mẹ à? Xích bào. Sạch tất kỹ tô. Ôi dồi. Nè xích bào mẹ à? Xích cho mẹ à? Xích cho là. Vô. Biết chuyện cài,我自己都唔知點計。嗱，我買麵包俾你啦。我想我食啲嘢啦。嗯。又買啊！我唔燙噶嘛，你換衫啊，我哋要返屋企啊。而家啊？係啊。做咩啊？唔會啊！小弟啊，你唔俾冤聲唔俾你轉台，唔低口罩啊！喺個袋。呢個俾佢嗰邊。未喺個袋啊！我要搞啲嘢去嗰度啊嘛。有識㗎。唔好俾呢度啊！你而家要轉台，帶咪？呢圍翻屋企啊！一齊啊！嗯，帶呢度咯，帶去咯。好重啊！你坐地噶嘛，等我攞咯，收咪先。等你。呢個要戴，好啦，你要戴口罩。戴口罩。
一啲唔使洗啦。睇下水先。佢嚟到我都唔好。官嘛，係嘛？好玩，燒官。唔想求佢。有佢先啦，考佢試試先。啊，好。Rồi mày chứ? Chưa chứ, chuyện như ngày Rồi lá, quay lá. Mới lắm công tôi vậy. Nhưng mà bạn hãy thấy được bên ta. Ok.
你唔好因住啲錢啊！啲錢你要扮使萬能㗎。單係300蚊喎，一次行喎。我刁問你，我話你有冇人肯租住我？問邊個？呢度我睇下入邊嗰個夾萬攞咗去未？夾萬啊！我幾錢爭佢？唔見咗3隻錶，嗰個喺個夾萬裏頭未人攞佢嚟啊！喺邊度啊？我開咗啦，喂。好。你擺啲都未嚟㗎，今日嗰個。冇啊！可能全部搞對嗰度咯，你擺咗嗰度又唔記得，嗰度藍白行藍白嗰度好多嘢㗎嘛。嗰個盒都唔見啊！嗰個盒丟你手拎佢啫。係。唔好出聲啊！唔好講啊！見啦，我揾佢呢度唔見，我問佢哋都話唔見，全撞冇咗啦。冇喺呢度啦，可以㗎，我哋喺廳嗰度見下大我諗住啲錶咧，冇㗎。咁咧佢咧就話叫我唔食飯啊，叫我喺一路食佢喺入邊扶住嗰個，一路佢走出嚟睇我啊嘛，佢個心都好唔安樂啊，見到跟住我食親飯都咁樣啊，佢食少少啦，食少少啦。哇，梳士我俾翻嚟啊嚇。哦。跟住呢個8大鐘咧係你買㗎嘛，我俾翻嚟。佢話我入翻落個手袋度。好。嗱。有少啲同學揸住7月1號交樓俾人哋，俾即係陳萬單多啲按金俾我，但係我自己用唔濟啊嘛，我一用1到15號乜都搞得掂啊嘛，係咪？嗱，唔係冇咁樣食，冇咁樣食，陣間好論盡㗎啦，喺度，喺度。個梳士咧，冇咁樣擺，有冇嗰個咧？得啦，喺呢度啦，同埋。最緊要咪點解收入咪我嘛，最好就冇唔收入啊。係。我得垃圾先。啊，真係啊！一個月頭就走去4、5隻鴨皮。咩鬼？梗係有鬼整喎！我喺度搞我，你既然咁樣整就唔使整啦，可以碾死我啊！我同你有咩仇恨啊？有仇恨前世啦，你前世咪前世嘅字啦。
lên về con chỉ nói đây để cho cái lo bên con thêm nhiều quá cao ngồi tạ đi mà không sen kim nha để cái ra một mình đi tổng biết nó tổng nó ra rồi tổng đi đó tổng đi chơi quay đi vậy có đó hả mơ không phải sau đấy chỉ nữa mà sau đấy chỉ là như cây cao kia